Ki Nongyalam ka Hill State People Democratic Party HSPDP Motion Road Constituency kila pentem makilai keren bot ba Metadios Dakar uba kidang sudab jetsen komud khot ka yeng dor ba thawai ka jela Meghalaya bat ulapan pa bu dang ab yakarai na ki hukum ki nong kersan la unweng no ne un peteng ban ajing kersan ya ka National People Party NPP ban thaw ya ka sarkar ba thamai ha ka jela Kitay kinong kersan kilay thu bakaladon ka jinglum kerki ya kinong kersan nabaro ki zone ban yakran halo katay kaman kabalak khluj ba bat hagani ka jelang wala ki don katu kat ni ki bom sngohun henry ki pai ba ki babun ki lapan pa bakin ai ka jing kersan ya kani ka jing thmu ameli jongki da ka ba benrap pat bau dei pat benyeng skam hak nong rim ka ba ka parti ka yeng Ingkuma baro don ru katu kami bat di bamra ru terakhir di ngatrai ba kesan di kampun kita along make agreement di ya kita ke belakang rakti rong lele don kalau kita fair ndai habang ilale di ba kambun andong ke sania kalau orang kan ni ninpa ya ibarat Methodist bam hak sarkar ndai ba in yeng halor jong kan nongrim jong ka parti HSPDP dengan ninpa ban kesang ya ka sarkar ang baka nongrim jong ka parti HSPDP kadai ringkap pagi ladai barin metho inum sim ya kinongrim jong ka parti lani innum la panyada ya kiti ideology lani kinongrim bedan hapo dengan ka parti kejongi himban se ban ama man phano ban withdraw ka kijing kesan kan kalian dengan ka sarkar NPP lani kan sarkar MDA 2 jangan sebelah Simon